lwacha bazinga bwaife bwanono nakula n'empisa kyo bw'obonana musa abumbu waise bantu gabulowokuna bobono waifwe ekyabazinga omulala ono ziryamirie atalya nkoko buli lwasituka abayoya nte kina mungu omusoga ng'oligali mwena mungu omusoga ng'oligali muga mungu omusoga ng'oligali banange leero lwaisanu leero lwakina leero kangunwe leero katubirye kubanga baba asiiba mwene chalo kulembera tujeyo chabazingo wenkabi omusoga ko bati kisikibi kifanana mwene chu ndi musoga tokobo nandogero olusoga ati ndemba naluwomya emisaye mito musete yanomba kobereko omusoga ko batya atyako yetalya bwami kagero kalungi abalutegeera mwetegeire basoga banange busoga ekuze nze ndi musoga omusoga ko batya ensekere ekuluma eva mumugaireko basoga banange tugayite enkumu tugiyite eveewo abafunvuwa kabula na jope buli lwosimba busogeteera era bwosimye obusoga bulaire bweninga wale nti abalangira mbabona musaidi yeno baminisita batyaime abatakatuna twena tutereire entende obusoga bulaire zendi kasinga kampande ntyaime ku magezi abatangenda balinda lwenifwa balimpaana kadabada asomesa olusoga omusoga akoba ati mwene ndiki talwa kuloka omusoga yageraira ati ensana kweva ku mugendero terwa kufuuka kabasa basoga banange twire walala lwasira asomesa olusoga omusoga akoba tewaigulira okwota kikalwa ku magaziiko enemba abasinga wanumbibwaineku basoga banange muntegere akabuzi akato tikegugunira ngugo kadabadani mutole kankomi wano chabazingo wenono tujeyo banange zinanandese n'abana mubalete mubagula mulembe mugabula beke ebyobuwangwa obo natweta ng'alina ensonga mukole tujeyo baba natweta tambulanga omusoga ng'ojja yali nyagamu ng'omusoga اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم وآزرهم اللهم شتت شمل اعدائهم ومزق جبهتهم وفرق شملهم اللهم انت بهم نفعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا اللهم الجنه مع الابرار اللهم اعتذر
حميده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله Mama mondongero muzira gwa baba ni mama mutemu fai mwongere mu amani waire musije mwongere mu mwebale ino baba huyo baba ni mama babu Bana nini tufei? Ababa tali kukomawo Anthem DJ kakusindira yoyi nakubasaba twemerere tufune Anthem oke ababa tali mwebale irala barakalfiku Khalifa Komawo Anthem DJ
Quanto? Okay, dai. Dai. Al-Fatiha, katika Al-Fatiha Sheikh Jawabu Al-Fatiha sini ijana abakyala muteeko omuzira ogwaniriza baba nini basaba kyame okubeereza abamakaali mwetegeke ebyakozesa eddakiika ndala okwaniriza mwenye muntu ise bantu tabazeewa wabusobola n'imama ine bantu baba tabazinga wabusobola omuzira ogw'amaanyi ogwaniriza Deputy Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Ali Waiswa era twebaza n'okubaawo kwa Assistant Mufti wa Busoga Muslim Region Dr. Muhammad Hussein Bowa mukama waife baba tusiima okubaawo kw'abawala baba tuliwo ne musaakawo mwami Lenoni Kigenyi Swahaba baba tuliwo ni Swahaba munaife akulira ba RDC Busoga mwami Richard Gurume balyayi Jamal basalirwa yani kasera na katrina kwa Assistant Commissioner wa Police afande zala muzali muzafwalu baba bai atake fisoto ibazaka tukire wa Busoga Dr. Joseph Muvawala wa Osman abamatali mwige musamse baba ni mama basime kwesenda kikandala Khalifa tandike yawe ananize wiki wa Osman ate n'ekibumba yatutaako olwibuka ya maadi okutunaazaako ebibi byetubaire tulina byo baba ni mama ine bantu His Eminence the Deputy Mufti ate nga yena mutabani wo Chairman ow'abasiraamu mu Uganda in a special way mukulu wange Honorable Babalanda Miriam baba tiimu y'okulembera naye kutukulembera abakulembeze baife regional card ba district card abakulembeze mwena abantu ba Katonda otukungaine olwaleero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nendo twala omukisa guno okukwebaza baba ti President Museveni yena asiimye yakoba nti wokozaako enswiso baba His Eminence wabairagano atukobeire President Museveni ayeta abakulembeze abitongole byeta abakulembeze ayewaako enswiso oyese omuntu wa bulido omusiraamu owa bulido okubanga aidye mu lubiri okubona ku maama but in a special way ng'obategekeire kikye banaatwalagaka okuba nti batwala mu famire yaabwe baba y'ensonga nene ino era nendo otwala omukisa guno tulw'abakyala boona nze nga mugala wa Fatuma ati ayime ebukooli
okukwebaza nti baba webale kulowooza ku mukyala era kyova obona abakyala nabayidirano nabasinga obungi. Aye baba mukyonze kyenenda tubonemu era tukisiime era tukitwale nti baba bw'oyenda obubaka bwona okutuuka eri omuntu wa bulindo, obubaka bw'okutuuka mu maka bwatyama bwabukaala bulungi obubisanga mu mukyala bwewatairewo ekirango nti bikweta abasiraamu baba abakyala bayidye kubanga abakyala watuleetera maama n'ensonga yona enkulu yebitambula bisiraamu. Baba yongera otwetanga abakyala tuyita kwida maama twamulinda era nga bwovireyo tulaga maama baba ni bwona atweta olwaido tuyida kwira. Ate twayenda okusaba baba in a special way nti baba mutuweereze neyo mu mizikiti gye tugayenga. Kida tuyamba okusitula omwana omuwala owa bulido weeyo mu kyalo, omwana owa bulido ng'alibona nti omwana omuwala niine bantu ali kwogera alina obubaka bw'alibaga. Baba kyendiko bamama mutuweerezeeyo mu Kirussia neri ensonga ebisinga. Baba amalirizya nga nsaba nti Kibumba oyo w'omu wikendi eyatonda ensi n'atagita ku musiiro agabirira obunoni bwalya bwayikutayi ng'ate tibulima. Kibumba oyo w'omu wikendi ali ni ku nsiga n'aliga ikulu ni gansi ni mwitaka. Baba abaga obwimuka abateeka obusobozi abaga ekirabo ky'amagezi n'okumanya baba ng'otukulembera abaga abaana abanatutubya busogena abaana abagezi. Baba bamama baliko beena tubenda balongo baba bano bali otibakuse betudisi benda babiri. Basaife tuwa abalenzi n'abawala nga tugoba nti alhamdulillah. Barakallahu fikumu. Kaleino baba okwisanya n'amaani. بنصر فبابرغا قد فاته ودوف عند الذي بسيف رجاله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا مدعي منهم ضيف سمعته تلك به على يودم وكل أدري شكاري.
okuwebaza okutuwa
entebe ya chairman nebitibwa mukulu wange Alhaji Lwega banange mukube kwebalo nga bwebagesa ate twanotegeeza obusiraamu ndife twamuteeyo ayi tulinuma we buli lwemutemaku tolaba mukoze ki mutemyeku mukulu wange nga musiraamu lata olwaleero n'okwebaza abakulembeze abali wano tulikwenda ino okwebaza n'enswiso mwami Gulume weebale era yemereraku abasoka bakubona buli mukolo kuba wano oba wano weebale ino weebalire irala owekitiibwa Brandoni n'owekitiibwa Akka banange mwebalire irala muwala wange kyebakukiika aliwa yakatuuka buti atuuse leeti meeyo weiganga nsangaire okubona tusangaire ino tusangalire irala oliwo anti oyamba tulungi webale ino webalire irala basaba ne banyabo ebyaife byangu tulisaba obusoga bona bwona tutambulire walala n'obusoga nabalabula wano duuzi nti eno traini oba nga toyenda kusoga obusoga tuwida akwenda obusoga buno bwende buli ayita ki obusoga tuli basaba mwebaze buli atukolera ekirungi ayi muboola aba batukola ebibi baba kyabazinga baye banakuikiriza noigula olubiri luno abusoga nibalubaamu ayo nakwala eno ndikwenda okusomesa abantu bonabona eddiini litukoba nti lilogaba tuwetaaga kulaga nti okoze eki tugabye aye olwokuba abatuwa benda tubalage tugabye ebintu bye batuwaire bana biibire wale bitubetwaire waife ebintu ebyo tibisobola amala kusogayirayona aye niwojja kumbaga keke temala buli abairewo embaga dibaawo ndikwenda okubebaza ino olwokuyita era ndikwenda okusaba abamatwale ngankali kuva wano wendi ndikwenda okusaba disitulikani bonabona bemuli nga mukulemberwa regional nga nkola seremoni eno nsabe owekitiibwa chairman atwala obusiraamu n'owekitiibwa Osman munjire wali mugemi abakulwaba ebintu ebyo baba chairman nkutumyeku zena wembene busoga nkucyakalira ku katono ayi wetuuke Kampala tyogera bana ebintu baba kyabazinga yaleese ebyo era ndikusaba basabo ne banyabo wenaawo nga tuli kwanguwa wenaawo jana biwale bawali banange ebintu byaimwe birikemesebwa abakulembeze ababatwala abakulembera buli district tuli kubasaba ebintu ebyo bigabibwe mu bwenkanya akatono kalyaki mwebale ino mwebalire irala ng'ogwo omukolo guli awo kansabe baba kyabazinga osiime Madam. Let me first call the MTN person. The representative, Ajay. Allahu Akbar.
regional card wa Busoga Katuukiro n'abamyuka bo ba cabinet ministers kuva mu government eya wagati, ambassador zake Kibedi, abalangira n'abambedda ba ministers kuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga, ba district card ab'endawulo mu bitiibwa byammwe, security team tune wano olwaleero n'abasita mwena mu bitiibwa byammwe balamwisa ino. Ntwala omukisa guno okubeebaza okuba nti omulanga gwe twabisa ng'Obwakyabazinga gw'okubakiza olwaleero musazi Mwalimu Mawundi wabula mwaida mu bungi muti mwebale ino mwebalire irala. Kino kiraga nti muli kitole era mukumiranga gyekikwangu ng'Obwakyabazinga egy'okutambula nga tuli walala mugiwulira. Mwebale ino okuba eky'okubonerako, tusiimye bwongero. Era ng'Obwakyabazinga tubasaba mwongere okuba n'empisa n'ekisiibo bwe kinaaba kiweire, kubanga omuntu ow'empisa aba avunaanyizibwa ate aleeta ebyenkulaakulana. Mu kiseera oti ni kino mu kisiibo kyaife twenenya ebibi byaife eri Kibumba. Mu kwenenya kuno tuba tusuubira nti ndi bwe kiwa twongera okugoberera ebimu ku bintu Kibumba byataawo ebyokuba abantu ab'emikwano, okuyamba bannayiffe abatali bulungi, ate era n'okuba ab'omugaso mu bitundu bye tuwangaalira. Nduuba nti mutatoola okwo. Nga bwe tufunye amaaddi olwaleero olwendo olugwiremuku, ekyo kiri tulaga nti tweteeketeeke tusimbe emmere tusobole okulwanisa ekyeya, ate tubeeku n'emmere gye tusigaza ey'okusomesa abaana n'okwetusaako ebyetaago ebindi ng'otoyireku ey'okulya waka. Eri abavubuka mwebale kwenda bya buwangwa era olwaleero mwidye mu bungi. Tusiime emirimu gye mukola egy'endawulo mu bitundu bye muwangaalira, era nga tubakubiriza mwongeremu amaanyi mutweyungeku tusobole okutambuza Obwakyabazinga tubutuuse mu buntonje. Eri abakulembeze mwebale emirimu egy'endawulo gye mugiire nga mukolera Obusoga ne Uganda okutwaliza awalala. Mutatoola okwo wabula mwongere mu maani. Twebaza MTN Uganda olw'emirimu egy'endawulo gyekoze mu Bwakyabazinga, era nga n'olwaleero neyasinze kututaamu mpiiya ku bintu bye tuliijja okugaba. Tubeebaza ino, tubeebaliza irala nti batakoma okwo bongere kuleeta ebintu eby'endawulo. Olw'ebiseera ebigiire kuba ndidi ni mu kiseera ekiyidda essaawa eritali ddawala eri obusuubulukuka, tusaba nti tukome wano tubawe ebiseera mwereyo waka mweteeketeeke, ate era twongera okubasabira mubite mu Ramadhan ennungi. Tubendeza Idi enkalamu, Busoga okwisanya n'amaani.
oli baba asini okutuwulira buli omusigala woli omuzira tukubiraawo baba ne maama baabo balituwulirako omuzira ogw'amaani ongera omuzira ogw'amaani baba alituwulirako baba uyu baba webaliino webalirala okwenda abasiraamu twebaza mukama waife mufuti ekyo kya mufuti wa Uganda National Chairman wa Uganda Community Council twebaza maama Honorable Justice Kaswiri Monka maama Honorable Ondire babiri babalanda twebaza abakiwe NC Senderalimans Muyinza Ibrahim webali mena babaka abalangira n'ababeera webali baminisita wekitiibwa Tony Machula wekitiibwa Kinaya Babiri mwena baminisita ba OPP Musoga Niko sawa no rais ndio haina hawa mara bana